Kunjalo sanibona nonke nibingelele nonke endaweni yakithi yase South Africa umhlaba wonke entsha nasezansi abisheni bondiya ngenhlukanisa sanibona nginibingelele nonke maziya ubingelelo mahlaba ehlezi ngethemba abaningi banokumbona abaningi sebeyamazi bafowethu ngihambana na insizwa la enye khona eduze kwami khona la kumahlaba ehlezi uyiphakamisile ngicela ubingelela abafana babantu sicela ukubingelela enhla nasezantsi kwi-South Africa siyabonga bafowethu umahlaba ehlezi uza nohlelo oluye la eselukhathaza abantu ebona sathi abantu abaningi aba understand engicela belu understand kunalento okuthiwa ngamanzi enzoke ngigcina kakhulu kuyona namhlanje kunento eyenzakala lapha emanzini bengakhile ngakhe eUkuphehlwa ngase ngisuke eUkuphehlwa ngithi ngibalekela ukufa noma ngibalekela ukuthakathwa ngawo kwakha eqwaqwa lamanzi wathi wena ubalekela lamanzi aphehliwa amnyama eseqeda abantu aqeda nenkomo aqeda nezimbuzi aqeda nabantu abazali balayikha ngenxa isimo salamanzi laba amanzi bafowethu engizochaza ngakho lamanzi anenkinga ngoba lamanzi mawusuku uhamba nawo ubuhamba nje ungcolile awuklinekile ngoba lamanzi ayakukhathaza neinkomo kayizali ngesimo salamanzi ngoba kwakuyinekhehlela likho nalali inyanga noma lali inyanga laphehla amanzi la ekhaya amnyama abulala umndeni sesithi uqeda umndeni kamanzi ngoba noma uhamba zonke inyanga amanzi anenkinga yobuhamba zonke inyanga nje amanzi avala ngisho umuthi uthi umuntu ungasebenzi kwena uthi awusebenzisa umuthi ukugulisa ubusubaleka uyenkozweni ubalekisa umuntu awukusebenzeni umuthi kanti uvalile abantu bathatha amanhlabathi zamangcwaba base bekhanda amanzi amnyama bathatha amathambo enkobe ehlatshwa la ekhaya base bekhanda amanzi amnyama adala ukuthi umuzi uphele wonke ufela abantwana mama bayaphela abantwana babafana bayagwala bezwa yonke lo muntu waphehla amanzi wagwaza imbuzi emnyama uyiciba ngomkhonto yafa wasevusa zonke lezi ithunzi ezimnyama ukuthi bayiqeda abantu la ekhaya bese kuthi makuphakama yonke lento umsho umntwana ngeke uthole umsebenzi umntwana bakhe ngeke bewuthole umendo ngesimo salamanzi amnyama nezimoto ziyafa ubusugijima uthi hayi inkomoto zami ziyafa ngcono ngiyothwala thokoza ngoko njoba uthwele nje unenkinga yalamanzi ngoba noma ungathwala sithwala sokho sokugcina sibulale wena sihlabe wena uqobo uthi akhansela ngeke ukhansela amanzi ngoba noma ufika umahlaba ehlezi wahlola mkhululu umahlaba ehlezi ngoba ikhaya usuka vele ngcolile ewuvalela lamanzi ukuze kuvuleke inhlahla kuwe uzofika kumahlaba ehlezi uthi umahlaba ehlezi uvulele bese ethi kwakonakele lapha yebo ke mase ufika emahlaba ehlezi uyakwazi ukuvala amanzi kuwena uze umuthi wakhe ukwazi ukusebenza kuwe kodwa mase ufika ekhaya wapheka nje ukudla wadla vele usungcolile futhi ngoba usadla nale yansila lezi yathunzi ezayiphosela ngakho zamanzi unqonqoza iminyango kunabantu abashaya umnyango kunabantu abagejema phezulu kunenkomo ziyakhala ebusuku kunezilwane ekhaya la ngaphakathi uthi wena hayi ngiyaloya kumuntu wethumayo chabo ilawa amanzi ayiphehliwe adedela yonke labo moya ababaxoshana edloze ekhaya ngoba ngeke uhlale nawo nesiporo awungasaze saphoswa la ekhaya umahlaba ehlezi yakuchazela bese ngiphupha lamanzi amnyama ngiphupha ngihamba khona namanzi amami ngemuka kulamanzi amnyama akhombisa ukuthi ukufa khona la ekhaya phinde futhi kunamanzi amhlophe aqhamukayo eqhamukele kude kunawe uthi basefana ungena phakathi busethu akhombisa amanzi kahle inhlahlu nayo lenhlahla abantu akasondela unyenzeki lenhlahla kuwena yike nxesimo salamanzi amnyama bese kuzongena umthakathi kulesimo salamanzi amnyama ebese kudonsela izitha kulesimo salamanzi amnyama ebese dathu landelwa abantu ufuna ukudubula ngenxa lamanzi amnyama mfowethu ngifuna ulalele kahle ngiyaphuma ngithi ngiyozama imali njengoba ngiyezama imali nje ngihamba nalamanzi amnyama uyafika uyozama imali lapha ufika uyaboshwa uvalele nje uthi uyicela ngelakade ubuye necala wena ubuyikhiphela imali yakhe ebhenki kodwa bese kuthi uyicala engelakho kunabantu abaningi ababoshiwe namhlanje uzoxoza kuthokoza kakhulu lapha kunabanye abangibabophe ambakhiphile nje ngoba bathi babefika vele cancel bese uthi ungahlala ekhaya phuma uyohlala ngaphandle uyabona ngiyalikhipha lokho ngiyachila shabe kuthi unecala enzima kanjani base ufika uzolahla umahlaba kodwa manje kunamanzi amnyama uyakuthi no ndoda nanti icalela ubophile nasemsamo mfowethu ngeke ukhanda umsamo ngaphezulu kwecala ukhamba umsamo ngaphezulu kwecala nje kunalamanzi amabaphendulayo uzoba nenkinga
ngoba lo muntu engunikeza nokuthi ufuna ube ihlahla kuwena ngeke ukulungele ngeke ukuvulele ihlahla ngaphandle ukuthi uma ungaphandle uyokuvulela ihlahla usebenza ngesibhamu uyiphoyisa awunayo imali ngoba abantu abaningi zokubeka nkulu imfuyo ndo inhle kodwa egcineni ifike ibe yimbi ngoba ifike imfundo kulahle kulesimo sokuthi unaka izinto zemithi zasekhaya mfowethu sekulaphi isiwasho ngeke siphike uthi isiwasho siyakuvumela ukuthi asikunike imali ngeke amanzi kulaphe lamanzi uyabona noma ngaphuma ngugeze wenquma inkukhu uzobe yinini ezimnyama kuthiwa kulahle isilwane wena lesilwane sasingena kanjani wena ungizwa kahle ngithi lesilwane sasingena kanjani wena isilwane singeniswe ngoba lezi inhlabathi zamathunu zidlile zingaphakathi kuze uvale lezi inhlabathi zamathunu ngabazazehle phendula inhlabathi uvala amanzi uyayizwa londa nazi inkomo zakhe azanda ziphambili alamanzi uyizwa kahle lento ngiyayizwa kunezangoma ezithwese eziningi egcwelela emhlabeni zina lenkinga engutshela ngayo kufanele ngabe ziyasebenza abangena abantu uyayizwa londa abangena abantu nesimo sokuthi uthwasa idlozi yamanzini lo muntu wayephetha amanzi phezu kwamathuna uyayizwa londa wayophazana phezu kwento efuna ukuvala idlozi lingasebenzi wena ngasathi ngwelapha ufika kimi uthi unedlozi ngasathi ngiyahlola idlozi ngithola idlozi wena unomndiki nomndawo akhona ukuthwasa bese ngithi ngeke nguphethe lo mndiki nomndawo ngothi kufanele ngenzele uze ngiphethe lo mndiki nomndawo kufanele ngivala amanzi qali uze labantu beconnectane kuwe uze lamanzi engabulala uzotiphuza le nkomo lokuhlaba ngebhobo ngoba uliphethe ngothi lamanzi aphethwa ngomkhodo ahamba nothi Nkosiyami ngabe uyangizwa kahle la ukhona mfowethu umahlaba ehlezi lo uyayizwa lo ndaba mfowethu ngizama ukuvula umqondo lapha sesimgeqa umfazi sasahluleka umfazi akazali la ekhaya uyayizwa lo ndaba wasukuba wena ndoda ongazali ngesimo ude yavala izalwane kodwa umndeni ekhaya unganda ufe Nkosiyami ngisuke eNewcastle ngayo akakuphi eBlackville ngithi ngibalekelela amanzi ngafika eBlackville kwafa abantu ingoba usiwavula isikhathi bekwazi ngoba ikhaya semuva bese umahlabehlezi umahlabehlezi unenkinga wena lapho asuka khona namanxiwa ngaka uyayizwa lo ndaba usuka namacala inxwa ekuthile ilona fast cancel la angivali idlozi so cancel leli kuze kusebenzele inxwa lakho sukulona elisha kuze sikwazi ukukhanda umsamo buwe ungizwa kahle kunabantu abadayisa inkomo namhlanje ayihambi ibhizinisi kunabantu abadayisa imbuzi labantu ayihambi ibhizinisi kunabantu abanezitolo namhlanje ayihambi ibhizinisi kunabantu abadayisa ama snacks ibona baze bephakame phambazwayini kusho ukuthi bayinakile izinto zakubo thokoza khona la kunenkinga ebakhona kubantu omama baphathwa zinyawo ngoba banyathela lamevala ekhaya lo muntu wathi mayenza into wayenza kumkhondo sisiga utshwala sigayela ke sesigayela abantu abalele siyadlala ngoba lento lokho ihlabile kanti sibulakwa yini inyanga yini ingasebenzi hayi umuntu awusasebenzi sengibona inyanga zonke siphuphile uqinisile inyanga ngiyavuma ukuthi iphuphile uyayizwa asifani la emthini asifani futhi ekuhloleni ithabo lokuhlola ilona lo number 1 ngabe ushaka esithunjana ukuthi idlozi liyo number 1 ithabo ungizwa kahle ngithi kunezigubhu umuntu uzofuna izigubhu zokuhlola kufanele ngibheke umndawo wakho ukuthi ukanjani uze kuhlanganise nalaba line alento ozoyifuna kumina izohambisana lo kodwa mangithola ukuthi unahambile umuntu wagcaba izizwe namakhanda abantu phakathi usufile angisho bafuthi ngayizizwe namakhanda abantu usufile ngoba ngisakwazi manje ukuthi ngibhodlozele into ngoba usu extendile asikhadi umndawo oqala ukuze si extend umndawo phela ucontrol ikhanela lento ozoyi extend umahlabehlezi umahlabehlezi uzofika ihlabehlezi extend ufikile mfowethu wafika wathi ngithi ngiyakuthinta ngomuntu wagula njengoba ugula nje mfowethu kunenkinga ekhaya laba bantu abakona bathi umzimba wakho uqhelile kodwa abakwazi ukuhlala phakathi ngoba lo muzohlezi kona ungcolile ufike wadla nomuntu ophenga lamanzi mfowethu kwase kuphakama ukungcola wena wagula so uthi senze njani manje uzophila sokufanele ukuthi extend kumahlabehlezi umfonele umtshele uzokwazi amahlabehlezi ukuyilungisa lonto uzobuza amahlabehlezi yakugeza akulungisa bese kufanele ulungise ekhaya mfowethu ulalelile kahle uvula sondela amahlabehlezi uzothola ukusesakala